Ganor nugui tongbai khana bahai khe ADC tongoi suda government rock chini border rong na against to thangai kabang ma mani omti hai jorao phano kabang ma decision chini against to na wi tongkha abon se sekang ro kabang ma jorao na jak khana जोंहा जायना सिगांनो गोबां मामथाय डिसिशन नाहार जाखाना जेफ्रु सोशल मीडिया गरै जेफ्रु चिन बर रासो एवेयर या आ जराव बना जाखाना ताबो खाय जराव जे जराव चिन बर फाय गोबां मा एवेयर अंखा अ जराव बसे चिन अगेंस्ट थांगै एकदम खुल्लम खुल्ला चिनि तिप्रासा रंग अगेंस्ट गोबां मा डिसिशन नाहारि दं गवर्नमेंट हायपन जों गासै मानिया चिनिरा एडीसी गवर्नमेंट दं मानि या गलफान जों गासै मानिया गचोर नगो जे चिनि बागै kaisa no lama abong kha kubuni state jono khagai renani kubuni katal state jeng sramui hanani separate state no kari chin bai te kono option kare nang pushpa banta palace ni mung abo salai man abo nargai malia romance script tabu kono khuj pata kare heda bisram gonjo general area o thangoi tongo obono saimia kasu ya nargai mano lai to tongo but hyper or decision nahana ni oje guts government ni thanio baike phaike abosi hinke abono amte hebes kangote bung nai ebo decision amte he nahar jana china against to te ADC ni law na chung tumung nai khan ke chini TT ADC ni laws na chung nai khan ke ang saimia ang jese nai mani bishingota ang mane nini clear amte he kuno remedy nu gya jenini remedy ta tabu chini ADC area no encroach khaija kharo kubunja borok basically a area nini general talang thang ke aboni yagulo bomti type hai aron borok na remedy rejang no basically ADC government no remedy rejang no obona to ang je code pori naiman bishingo ni ADC ni TT ADC ni je act pori naiman ni ang nugya ta clear khang kuno remedy nugya ko I hope tebo shinai nungnai ro saimana abo but ang ni je khe ang try khe kyang nai tunani but ang malia nengke obo so abar bai chung separate state no kare chini tai mung sapano option kare te kaisa ko jungwan chugui tongna je chini tiprasa CM khangke solution chini bagi automatically no chini CM kari wan so kok obo jeng obo sithai sing saima no bo happen abo ang khosai san nai khata je CM sajung bo decision na haria haida boni decision bo to council of ministers rong na haro hingke chin tiprasa ning CM ngai bo jebini council of ministers tong nai borong ni decision ni mote no bo decision na nai and obviously obo to in council of ministers so number wise tin number jeto kom bo borong ni numbers kabang no abo jeng sai manu hingka ayang site ti bo chini kuno safeguard ang to nuhuria chin tiprasa CM phanong tu chini bagai thangnani lama kare because CM sajung decision na haria bele heda government tani kok chini bagai tabuk kaisa no lama jeng separate state no tu ye je chini aim tong mani pulen sibi aro jeng stick tong na nang aro no jeng ekdom bathagi tong na nang abono kari jeng edik sedik ingya kari nahar mung aro tong di te ani kok kachar mung joton thane oborong nai jani hero rong no question khadi jeng jen chini nayok ni chongo just panung tu tabani nayok different ding manu haidani ani like an idol leader different man not an idol leader different man just the panung tu jani nayok no proshno khadi question khadi singdi je obotangai inglia obotangai kha abo mane obo yaje bin against to thangani singmani ki against to thangmani diba heda kebne biruddho to thangmani ya singmani tabu ani parents phano no ungkhase kokno singkha job kha khaikya obotangai khailia mane no obo yaje boran naslero mani biruddhe kono sanani just confirmation ni bagai je tamo khlai tongkha transparency ni bagai heda democracy o to transparency o to matter khayo so abon bagai kabon noron thani o kok kachar mong jotto ni thani na because tin tiprasa actually beleno blind followers ngi tong bai kha ang sanamu chung yaw kok na but chung joto na tam thai chung joto kisa blind followers chung kisa mukumui poito khai layu
Even nini Mahabharata Krishna no Arjun sudah se bosai mana bo motai nei still bo bor question khai na bor proshno khayo kam te hai na chung borok munisya bo chini chung Tiprasa ro bo chini leader no proshno khai tai question khai tai